Vincent Opio Alpha oriho muhwezi wa chairman wa district ya Kikuube nagira ngo mugenzi banura naija kwijukwa munonga ahabwe ibintu bitari bimwe na bimwe byabasize gukora ombwire obwabira chairman wa district zibukyamani muno chairman waitafire baitu bingi bituku mwituka lakini kyo kubanza ayikaire ali center yokuganyirangana center for reconciliation yatebazaga ikintu cyogamba tuganyirangane. Opio nagira ngo mugenzi habire nafayo munonga ahabyo burambuzi omu district hari kugezaho kureba ngo district eji yaba eco burambuzi omwihanga niko kugezaho gukora ibintu bitari bimwe na bimwe na munonga okureba ngo kibira ecyabugoma Central Forest Reserve cyatwarwa aba Uganda Wildlife Authority. Yabazaga nagamba akwendera kimu Kikuube district kuba tourism destination ya Uganda nuko yafaga muno kurango bugoma yaitu ni yasasaga muno kurora abantu ni basisa bugoma forest yaitu. I was like, no, it can't happen, no, Harari cannot die, but now it is confirmed. Harari has died. We have missed Harari, we will miss Harari forever. Godwin Angalia ori RDC wa Kikuube nagira ngo hakozire no mugenzi banura aha mwezi mice ngo bitu habira ariyo mwebembezi ho mutano kandi ari kugezaho kureba ngo yakiriza ecari gukora. Chairman ataga manyiro muri mugwe wa district ya Paso atakutalibaniza abakozi ba government ensonga wekuba chairman nakweta nagamba wa impulire kino mpuyikara ntukimalira. Ogunagira ngo mugenzi banura hayombekera amashomero yabasakora mu project nyingi zahika home district ngenkuto hamwe na no kureba ngo ebyombeko by'amashomero byabasa kuba ebyo mutindo. Chairman akorera abantu na Bunyoro University yitu kubazo akaba mwa bagambire nte Kikuube Bunyoro University Kikuube akuguna mani ga chairman Peter Manuraga so abaina kukolera abantu be obwire bwona na kuhakolera abantu be kandi naina teamwork. Edward Billy Chamlesere hori chairperson wa Public Accounts Committee habwa Kikuube nagira ngo akozere no mugenzi kandi ngo habira ariyo muntu hori kwena ngo obuhereza base kwika abantu ebintu byagenda kurungi mu district ya Kikuube okubanza abantu bayatontora magamuno ebintu byagenda kurungi imihanda amasomero bamwe ombatura aba Kikuube Town Council nibagira ngo mugenzi hakozire ibintu bingi ebirimo okwigura emyanya misa otireho kombeka amashomero hamwe no kombeka embuga enkuru eza district kale ibyatukoleye bingi muno kandi ibyo kumucura bingi muno nkaki okuletera kombekera district ebyo bikiri aho abatura ababinjirwe omwitaka erya Bukinda omuri Kyangwari bwahati abari kutura mu kampu omuri Kikuube Town Council nibagira ngo mugenzi habire nagezeho kubarwanirira okugira ngo bagarukane itaka ryabo akaturetera nabanja Kyangwari kugira ngo aducure mu mataka ge tonka byaguma biremire yagezagaho kutugwanirira mu by'amataka tonka biremo. Banura haferira myaka 5 na gumwe yo bukuru kandi haferire habire yaza kutandika enchiro ya kabiri eyo bwebembezi nka chairman wentebe ya 5 wayimeye kweza kutoranwa omukaruru akaherize kwa oguraija kuzikwa aharwakana omurika Konge heri kushango muri Buhimba Town Council home district ya Kikuube gasha kwa Gad Asaba ahabwa Tayaro West.